mungkin jagi iring titiang semeton sareng sami jagi mata tanduran ya diastun niki masan covid nggih. Masan covid 19 niki sasabring agung niki irage ring Bali puniki keni ius nih. Nah, yang bukan niki masan PSBB, PKM sakuliripun niki sampun make semeton iraga sareng sami niki dirumahkan genten. Nah, sampunang berkecil hati, sampunang sumanang saya pasti ke wenten pemargi sani becik mangde gelis sasa bering agung puniki medila. Nah, sampunang dado stres ngiring mangde boleh ngibur lan boleh ngasilin ngiring sarang-sarang mata tanduran mungkin iring titiang semeton sareng sami mata tanduran ring karang kumahan jadi astun cupit karang kumahan semeton sareng sami niki mangde persida nggih bantak penajeng mangde kita bahas keten. Nah niki ngiring sareng-sareng mungkin jagi mata tanduran niki titiang sampun wenten gede niki contone niki wenten kangkung nggih wenten kangkung niki wenten tuung niki conto wimbe semeton sareng sami dados kreatif ring kebon kumahan suang-suang. Nah saling mangkin jagi iring titiang semeton sareng sami mata tanduran nandur utawi memula kangkung mungkin nggih jagi memula kangkung. Pertama siaga yang lumun niki piranti ane anggen nandur anggen memula niki wenten gelas air mineral niki nggih gelas plastik ini sampun nenten mangge malih niki dados kaanggen media tanam sampun niki bolong-bolong nang lumun niki mane nggih selanturnya niki sane kesiaganya sadang niki nggih niki tiang wau ampun kenten tunjel di tiang wenten kayu. Nah niken kayu-kayu bekas niki tunjel tiang pesan niken nika jagi keanggen. Nah niki panak tiangnya ampun kreatif dati niki jagi nyarengin memula kangkung nggih niki usan punika niki wenten sambuk. Nah sambuk niki durus persida keanggen-anggen media tanam. Nah di tiang kebenang niki wenten umbas niki wenten kapas steril wastan niki dados kapas dados anggen bibit bergenah bibit nika dados keanggen. Nah di selanturipun seni patut kesiagayang niki wenten ember. Nah di tiang memula kangkung puniki yen rausang tadi mangkin niki sistem aquaponik kocap nika nggih niki sepisan titiang jagi ngubuh lele riki ring ember puniki kenten ember dados terpal dados napi je sane wenten ring puri jero suang-suang. Nah selanturipun niki wenten bibit kangkung. Nah iraga rantukan mungkin niki lakar memula kangkung pasti ke mangdo wenten dumun bibit kangkung niki yang pertama niki gelas air mineral utawi gelas plastik niki sani sampun kebolong wau niki ke pertama durus dagingin adang sekali niki nggih niki. Nah panak titiang niki ampun jadua gati niki. Nah usan punika nggih sampun cukup niki ampun becik. Nah niki mangke dagingin. Nah dagingin niki. Nah dhuwurne dagingin niki. Nah niki wastane sambuk. Nah usan punika dagingin kasa utawi kapas dados dhuwurne nggih niki. Nah niki kasane puniki genah bibit kangkung puniki jagi rike genahang mangde persida tumbuh bibit kangkung punika dan nah usan punika nah sampun saya agak sekali puniki nah ngiring mungkin genahang ring ember. Nah niki tiang sampun genahang niki ember puniki. Nah niki ampun dados genahang sekali puniki asuang niki
nanti sempat sareng sami yang ya mungkin akan bersihin iki ember sana jadi media tanam ini bos aqua utawi gelas plastik mereka menggunakan bos sedikit ya dan ini makin kebersihan namun yang udah bersih dan bukan ring ember pun iki mari bos sepisanan iki benten memulai kampung sampai ke ikan daging lubuh jadi dan imang udah bersih namun yang sampun bersih ini sareng sami niki sampun niki airnya sampun diriking nggih. Nah niki sampun kanthi kelem sami niki yen kelem niki bes belusan dan nya hidup kenten niki. Nah mungkin niki sampun sayaga sampun niki bibit kangkung sekalipun niki sampun sayaga anduk kepula iriki nggih. Nah niki genahang wenten 3 4 terus bos genahang niki ampun bibit nih bibit kangkung niki ampun genahang manten riki genahang. Nah sekali punika genahang genahang riki nggih anda wenten genahang nggih sekali punika nggih sampun daging nggih iki genahang sampun daging sekali punika makan sareng sami inde memulai kangkung nganggen sistem aquaponic niki sekali niki pun yang jadi mintit yang bibit lele sepisanan niki sepisanan jadi memulai kangkung pisan punika buh lele nggih. Tiasan ring memulai kangkung riki ring omah tiange tiang memulai bayam merah, memulai bayam hijau, pokcai, benten sayur hijau. Nah niki memulai tuung, miwah memulai tabil. Niki sami di tiang memulai niki ring polybag, nganggen media tanam inggih punika tanah. Inggih niki becik ring masan kopi sekali mangkin. Nah ekonomi saya nenten becik nanging ketahanan pangan iraga ring paumahan soang-soang presida kewantu sangkaning iraga metetanduran niki patut jaga tur lestarian. Tonton sareng sami watah sapunika sani presida urang titiang dumugi wenten pikenah nyani. Maka wesraning atur titiang urang parang santi. Om santi 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 om.